wabaye umukinnyi w'igihangange kuva ku mwana muto, ingimbi, abangavu, abagabo, abagore, abakecuru n'abasaza ntawe utamuzi. Diego Maradona, utaramubonye akina wenda wasanga yaramubwiwe, utarasomye ibitabo wenda nawe wasanga yarabisomewe. Gusa ikibabaje kurusha ibindi nuko tutazongera kumubona ukundi. Maradona yitabye Imana. Tariki ya 2 Ugushyingo muri uyu mwaka niho Diego Armando Maradona yagize ikibazo cyo kubura amaraso n'amazi mu mubiri. Uwo munsi mu masaha y'isa 7 Maradona yataye ubwenge, ahita yihutishwa mu bitaro biri mu mujyi wa Buenos Aires mu gihugu cya Argentine. Ako kanya kigerayo, Maradona yahise ahabwa itsinda ry'abaganga 7 bagomba kumwitaho. Muri abo baganga bari bahagarariwe na bwana Dr. Leopoldo Luque. Mu minota 9 n'amasegonda 35 itsinda ry'abaganga 7 bari kwita kuri Diego Maradona batunguwe no kubona utubyimba 3 dupfunditsemo amaraso turi ku bwonko bwa Maradona. Diego Leopoldo wari uhagarariye iryo tsinda ry'abaganga yese asaba abaganga bari kumwe ko ibi bintu bagomba kubigira ibanga. Yese ababwira ko nta muntu n'umwe mu muryango wa Maradona ugomba kumenya ibi bintu kugeza ubwo basobanukiye iby'utu tubyimba bakanamenya n'ibyabiteye. Byabasabye amasaha 2 n'iminota 31 kugira ngo basobanukirwe ko tuno tubyimba dushobora kuba twaratewe n'impanuka Maradona ashobora kuba yaragize, ariko nanone tukaba dushobora kuba twaratewe n'ibiyobyabwenge byinshi Maradona ashobora kuba yaranyweye. Dr. Lopez Marialdo wari uri mu itsinda ryari ririmo kwita kuri Maradona bamubwiye ko agomba kujya kuganiriza umuryango wa Maradona maze akababwira ko byanga bikunda Maradona agomba kubagwa. Yabikoze, yegera umuryango wa Maradona ababwira ukuntu uburwayi buteye. Yewe yababwiye yuko Maradona naramuka atabazwa agomba gupfa bitarenze amasaha 28. Umukobwa muto wa Maradona yabanje kubyanga, ariko abandi bose bo mu muryango barabyemera. Tariki ya 4 Ugushyingo mu mwaka 2020 Maradona yarabazwe, abagwa neza kuko Dr. Leopoldo Luque wari uhagarariye itsinda ry'abaganga barimo kwita kuri Maradona yabitangarije itangazamakuru maze avuga ko Diego Maradona yabazwe neza, yewe ubu ngubu ameze neza, mu minsi mike azaba asubiye mu rugo. Byaje kuba kuko tariki ya 11 Ugushyingo Maradona yasezerewe mu bitaro ugasubizwaga mu rugo. Maradona yari ari mu modoka ya ambulance ndende y'umweru ifite plaque AD004 CC. Yaraherekejwe n'izindi modoka 3 ndende z'umukara zitabona, harimo indi ambulance imwe, hakazamo Mercedes Benz 2 n'izindi modoka 5 zari zibaherekeje. Yaraherekejwe kandi n'abanyamakuru barenga 100, yaraherekejwe kandi n'abakunzi be benshi. Abenshi muri bo bari bafite ibyapa, abandi bagenda baririmba indirimbo zimwifuriza gukira. Imbere y'itangazamakuru Dr. Leopoldo Luque yagize ati: él comprende, está de acuerdo con la intervención. Ubu ni muzima, ubuzima bwe bumeze neza, igisigaye ni ukumwondora, ni ukumuha ibiryo birimo isosi kandi birimo n'intungamubiri nyinshi. Twamaze kubibwira abo mu muryango we. Ikibazo afite ni ukondorwa, gusa hari n'utundi tubazo twinshi afite mu mubiri we. Nk'ubu ngubu ntago ari kwibuka neza ibintu byamubayeho mbere, yewe n'ibirimo kumubaho ubu ngubu mu masegonda make araba byibagiwe. Gusa ibi ni ibibazo byoroshye gukosoka kuko namara gukira neza bizahita birangira. Agomba kugeza ku bitaro byibura rimwe ku munsi, yatinda ntarenze iminsi 2 atahageze. Ndabizi azakira, mu minsi ya vuba tuzishima kuko yakize. Le grito como si Diego tuviese pateado un penal, la gente es así, el cariño de la gente, pero kuri uyu wa 3 mu masaha ya mu gitondo bitandukanye nuko byari bisanzwe, Maradona yasabye abari bamurwaje ko bamwereka umupira w'ikipe y'igihugu ya Argentine. Gusa ntibaje kumwemerera kuko bamubwiye ko ibyo bintu atabyemerewe. Bamubwiye ko agomba kureba umupira yamaze gukira. Maradona yahise abasaba amazi yo kunywa. Amazi bayamuhaye, Maradona arayanywa maze abasaba ko bamujyana kuruhuka. Maradona yagiye kuryama. Ukubyuka abari bamurwaje bavuze ko Maradona yabyutse asa nk'uwacitse intege bitandukanye nuko yari ameze mbere y'uko aryama.
ku isaha saa 9 z'umugoroba Maradona yagize ikibazo atakaza ubwenge. Mu masegonda make ahita asubira muri koma. Minota 2 n'amasegonda 56 ibyo bibaye, ambulance 9 zirimo abaganga 24 zari zigeze mu rugo kwa Maradona. Bahise bamwirukansa bamujyana kwa muganga. Mu cyumba Maradona yararimo, byibura mu masegonda atarenze 60 abaganga 13 babaga barimo kubisikana. Mu minota 18 ibyo bibaye, Dr. Lopo yavuze ko yabonye ikiganza cya Maradona kizunguza. Yavuze ko yabonye urutoki rw'igikumwe rwa Maradona ruzamuka, ariko rwazamutse rimwe ntirwongera kunyeganyega. Mu minota 4 ibyo byose bibaye, wari uhagarariye itsinda ryita kuri Maradona yise yemeza ko Maradona amaze gupfa. Nyuma y'iminota 2 gusa yahamagaje umunyamategeko wa Maradona amubwira ibibaye. Hanze y'ibitaro ibitangazamakuru byari byinshi. Umunyamategeko wa Maradona mu marira menshi atangariza itangazamakuru ko Maradona yitabye Imana azize indwara y'umutima. Inkuru ikimara kumenyekana, igihugu cya Argentine cyahise gitanga iminsi 3 yo kunamira Maradona. Ubuyobozi bw'umupira w'amaguru ku mugani w'Uburayi bwahise butangaza ko mu mikino ya UEFA Champions League ndetse n'iya Europa League bagomba kujya bakina, ariko mbere yo gukina bakabanza gufata umunota umwe wo kwibuka Diego Maradona. Pele bahanganye igihe kirekire, nawe yababajwe cyane n'urupfu rwa Maradona. Yahise binyuza ku rukuta rwe rwa Twitter maze Pele agira ati, kwakira itabaruka ryawe biragoye kubyiyumvisha, gusa ndizera ko nzagusanga mu bwami bw'ijuru umuvandimwe wanjye w'ibihe byose. Napoli yatwaranye na Maradona igikombe cya shampiyona cy'umwaka w'igihumbi 1983 yabinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter maze igira iti, ciao Diego, uruhukire mu mahoro Diego. FC Barcelone no yagize iti, biragoye kubyakira ariko uruhukire mu mahoro, tuzahurira mu bwami bw'ijuru. Cristiano Ronaldo ukinira ekipe y'igihugu ya Portugal ndetse na ekipe ya Juventus de Turin mu gihugu cy'Ubutaliyani, akimara kumva urupfu rwa Maradona nahise anyura ku rukuta rwe rwa Twitter yandika amagambo yuje agahinda. Cristiano yagize ati, uyu munsi reka mvuge bye ku nshuti yanjye, reka kandi isi yose ivuge bye kuri iki gihangange, umwe mu beza b'ibihe byose, umwe mu bantu badasanzwe. Ndabizi ugiye mu ijuru, ibigwi byawe ntibizibagirana na rimwe, ntituzigera tukwibagirwa. Ruhukira mu mahoro, ntituzakwibagirwa. Kylian Mbappé Lotte nawe yabinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter maze agira ati, ruhukira mu mahoro igihangange, uzaguma mu mateka y'umupira w'amaguru ibihe byose. Warakoze kuri byose wahaye isi, tuzahora tukwibuka. Mesut Ozil nawe yagize ati, mbega inkuru ibabaje, umwe muri nimero ya mbere koko isi y'umupira w'amaguru nta na rimwe izemera ko wagiye. Tubuze umunyabigwi, ruhukira mu mahoro. Timo Werner ukina ekipe ya Chelsea nawe yagize ati, umunyabigwi, ruhukira mu mahoro. Lionel Messi abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter nawe yagize ati, mbega amakuru ababaje ku banya-Argentine ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru bose. Maradona tuvuyemo, gusa njye ntabwo navuga ko agiye, kuko Maradona turimo, ibihe byose wagize biturimo, ntituzanabyibagirwa. Reka mbona amahirwe yo kwihanganisha umuryango n'inshuti za Maradona zose. Ruhukira mu mahoro. Ibihangange byose ku isi, amakipe hafi ya yose ku isi yababajwe n'uyu mugabo. Diego Armando Maradona afatwa nk'umwe mu bami ba ruhago ku isi. Yafashije ekipe ya Argentine kwegukana igikombe cy'isi cy'umwaka w'igihumbi 1986. Ababyibuka barabyibuka ko yatsinzemo igitego cyasezereye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza akoresheje ukuboko, bituma ikiganza kiba cyita ikiganza cy'Imana. Diego Maradona, ubundi amazina ye yitwa Diego Armando Maradona Franco, yavutse tariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'igihumbi 1960. Yavukiye mu gace ka Lanús ni Buenos Aires hariya muri Argentine. Uyu mugabo ureshya na metero 1.65,
yatangiye gukina umupira w'amaguru akinira ekipe ya Argentinos y'abato. Mwaka 1981 yaje kujya mu ikipe ya Boca Junior, ayiva mu mwaka 1982 yerekeza muri Barcelone. Aha naho yamaze imyaka 2 maze yise yerekeza muri Napoli yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi kipe Maradona yimazemo imyaka 7, ahitsindira ibitego 41 mu mikino 141 yari yayikiniye. Mwaka 1992 Maradona yavuye mu ikipe ya Napoli yerekeza mu ikipe ya Sevilla. Aha yavuye yerekeza mu ikipe ya New York Boys, ayivamo yerekeza muri Boca Junior, naho yaje gusezerera yerekeza mu bijyanye no gutoza. Yatoje ama ekipe atandukanye harimo na ekipe y'igihugu ya Argentine yatoje kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2010. Yitabye Imana yatozaga ekipe ya Gimnasia de la Plata. Maradona yakiniye ekipe y'igihugu ya Argentine imikino myinshi, imikino 91 yayikiniye. Maradona yatsindiye ibitego 34, ayifasha gutwara ibikombe bitandukanye birimo igikombe cy'isi nakubwiye yatwaye mu mwaka wa 1986 ndetse no mu mwaka wa 1990 bageze ku mukino wa finale ko bikanga. Maradona yatwaye ibikombe byinshi bitandukanye, yatwaye ibihembo byinshi bitandukanye nk'umukinnyi. Mu buzima busanzwe Maradona yikundiraga kuryoshya, yakundaga kwinywera agasembuye yewe n'itabi ntirihabure. Maradona yashakanye na Claudia Viravana hari tariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1944. Baje kubyarana abana 2 b'abakobwa. Uwo Maradona abana bazwi ni 3, gusa hari abavuga ko afite abana batari munsi ya 7. Nguwo Maradona witabye Imana ku myaka 60